banike njengokwenza kwabo nanganjengobubi bemisebenzi yabo, banike njengokwenza kwezandla zabo, baphindisele abakwenzileyo. Hlala ngokuthula bakuzokubona usimakalise phethu uzodila nawe webazana asikhulumi thina uthe ku-14 Exodus nina niyothula mina ngiyolwela ukulwa kwaNkulunkulu but ukuthula kwethu and ukuthula kwakhe akuthi akenzi lutho ngoba uyenze imfihlakalo usunjani indlela usimakade asebenza ngayo abafani nosathana wabe engangumsindo sabisa awagodo uyathula athula akuyeke kodwa sekuphilile ngawo bebazana kwabasumlilo waphinde ka7 wangathi uNkulunkulu akekho athi uprepare uyabuka usimakade bethi mlilo number 1 uyangena uNkulunkulu bethi mlilo number 2 uyangena uNkulunkulu bethi mlilo number 3 uyangena uNkulunkulu bethi mlilo up until 7 wayeseka phakathi yonke impilo ngena ku-stress he's right there ukhona khona mafohla umlilo wakhe ungumlilo othula uyatothula ufika umlilo uvela umlilo amandla omlilo abasekho asesusiwe ngoba ususabiswa into eshisa ngoba abayinaki imisebenzi kaJehova nokwenza kwezandla zakhe uyambadiliza angabakhi. Makabonge uJehova ngokuba ulizwile izwi lokubusa kwami. uJehova ungamandla ami nesihlangu sami. Yes, Jehova yini? Yes, Jehova yini? Yes, Jehova yini? Yes, Jehova yini? Uyakwazi unamandla. Unamandla wena usasuleke wena uyasuleke. Bakamandla nakabani. Jehova uNkulunkulu wethu siyahlala thina siba lokudla yena elo ekufuza abamandla wakhe. Ithemba kuye nasizwa ngakho-ke inhliziyo yami iyathaba. uNkulunkulu makalungise inhliziyo yakho ngoba enye ichance sibheka inhliziyo zethu abanye bethu abaphumule ngoba basapambili inhliziyo esibambe izolo manje akuyeki phambili ngoba manje inhliziyo inkinga inhliziyo. That's why David said, Lord, make me a new heart. Webazona masisindiswa into yokuqala kumele siyikhulekele ukuthi baba ngingakenzi into eyiningi but shintshe inhliziyo yami because inhliziyo ikona injini yakho. Kunabantu la manje bathumisa baphethe nayo hayi ngoba inhliziyo bafethu bashana ngohambe kanti ngemuva emqoqozi bathi sisendlini kaNkulunkulu. Hey Lord, help us. Fix our hearts so that you won't go back. No, Satan will bring this. And in case you are empty, ungena ngegcwala izwe usathana ungawezwe manje umuntu akakhulu izwe nayo uyangena kalula wazobaka nesihlangu sami inhliziyo yami ithemba kuye ngasizwa